Ngiyavuma ngiyaphila mfowethu ngiyaphila njani nina? Sikhona mkazi awusibeke esithombeni mhlawumbe siqale nje ukhona yini ukungazwani phakathi kwakho noKhathide? Akukho ungazwana okukhona phakathi kwami noKhathide. Ngeke ngizengiqamba amanga akukho engikwaziyo kodwa engikwaziyo kuncane noma ngangayitsheni ukuthi mhlasimbe sengabe ukuthi ukungezwani phakathi kwethu sobabili ngoba uke efika ngawo umkhankaso wokuvala kwezitolo njengoba benza lo mkhankaso sonke esusupportayo ngoba iqiniso lithi sonke lo mkhankaso wabantu abangekho emthethweni eSouth Africa sonke sithi abahambe sonke samsana nawo njengoba nathi sisemva kwakhe wafika ke efika la nami engikhona engisebenza khona wathi ke mayefika ethumela ukuthi abeze bezovala kuvalwe njengoba kwakade kuvalwa shuthi mina ngase ngiba nemibuzo engaba nayo kubona shuthi ngokubuka kwabo mangibheka shuthi ngabe umuntu ke oyivukela mbuso o against lento ayenzayo ngoba mina ngabe sengiveza ukuthi cha angikho happy uma bevele bethi bayavala kungekho okucheckiwe ukuthi ku wrong bese bethola ukuthi bayavala ngase ngiba mina lowo muntu ke yena kodwa wayengekho umfowethu undabandaba ufike sefika ngakusasa mase efika futhi naye ngakusasa ekseni ngase futhi ngiya kuye sesifike sixoxa naye sibingelelana sixhawulana naye okhomba ukuthi vele yayingekho ingxabano eyayikade ikhona kimi njengontshangase ngoba untshangase uye lokukhunywa ngayo kuthiwa uthi ufuna ukuthuma undabandaba uphuthu lokho kungelona iqiniso emveni kwalapho manje ngabeke umfowethu undabandaba esefikile naye wayesebo umuntu othi uyavala ngase ngimcela ke mina ukuthi indabandaba kuphele nenyanga namhlanje ngoba kwakuyi Tuesday kumhla ka2 kuhola nezalukazi ngimcela ngoba sasikhulumelana phansi mina naye sisondelene njengoba ngisondelene enqubeko nawe ukuthi cha mkhaya awukwazi phela ukwenza lokho ngiyacela ngoba uyabona kunamhlanje kuphele nenyanga angaze ngimjoqele waze waveza ukuthi mfowethu mkazi wena sisendaweni eyodwa mina nawe kwaMandlakazi ngingumholi wakho awukwazi uphikisana nami phakathi kwabantu noma phambi kwabantu bazothina abantu futhi ngambona ukuthi uqinisile ngafuna ukuthi nami ngimhloniphe kanti ngaleso sikhathi ekhuluma lawo mazwi vele sekuzofika amaphoyisa esibona ukuthi ngathi siyaphambana mina naye ayesefike sembiza ngangayitsheni ukuthi sengahambe kuze kuthube nodaba angalikhipha mhlasimpe ngami ukuthi sengifuna ukumthuma uphuthu iqiniso lilonke nje enqubeko akulona iqiniso udaba akhuluma ngalo umfowethu ndabandaba angilwazi kodwa ke mhlasimpe phela bengingacela mhlasimpe bengenzeka mhlasimpe naye sike sibe ndawonye ubuso nobuso mhlasimpe aluveze ukuthi mhlasimpe lukanjani kodwa angisho ukuthi kuyena kulicala mangabe le video mhlasimpe ifika kuyena just ukuthi eze kimi njengomgazi ngoba mina ngumuntu otholakalayo hlezi ngise izi abantu abafuna ukungibona bengeza bezongibona ngumuntu otholakalayo noma nje kuyimanje abantu abasondelene nami bephenika abanye nabanye bekhuluma izinto abayithandayo phela ngale video vele ephumile kodwa mina angithukile ngoba ngiyazi ukuthi undabandaba asixabene naye ngaphakathi kuye nje mfowethu asixabene nondabandaba uselapho kuthiwa kunemiliyoni mkazi kuthiwa wena wahamba isinyelela wayenyukhasela wayobamba lenqunquthela yomhlangano ukuthi akusocongwe undabandaba liphi leli miliyoni mali khona awu kodwa nje umuntu onemiliyoni uyabonakala nasebusweni nje umuntu onemiliyoni uma ngempela ngiphethe imiliyoni nisho ukuthi nina nje nani ngaba ngingibona ukuthi le ndoda iphethe imiliyoni imali engaka awu kahleni ingane zakwethu phela imiliyoni enye imali akusilona mfowethu iqiniso alikho imiliyoni no 5 rand nje awukho nje akulona iqiniso sike sakhuluma nawe mgazi sikubuza ukuthi before size emoyeni sikhuluma off air ukuthi uke waphuma ni kwaNongoma mhlawumbe abanohambo lukusa ngenhla noma khona lapho ke wahambela khona nokuthi makuthi kukhona ubuye kwenzani ngeke ngaphuma mfowethu kwakuyizi 19 zalenyanga esuka kuyo ngeke ngaphuma impela ngaba nendlela eyayibheka eThekwini kodwa eThekwini umfana engimzalayo ifirstborn yami yayikade greda eDUT zikhona nezithombe nayo yonke into eshoyo ukuthi ngempela ngangiseThekwini eDUT ngihamba futhi nomndeni wami ngaleso sikhathi ngangahambi nangedwa ngoba phela kungabuye kuthiwe mhlasimpe ngahamba ezinye indlela ezibheke eceleni ngangihamba nomndeni wami ngabuye
ngabuya nomndeni wami ngoba ngumuntu othi mayephuma ngiphuma nawo umndeni ngibuye nawo nangaleso sikhathi futhi ngangihamba nomndeni wami ngaya eThekwini ngabuye eThekwini ngaleso sikhathi kundodana wami wayegreda ngaleso sikhathi iyona ndlela ke engeke ngaba nayo kuphela kulenyanga esuka kuyo engikhiphe ngaphandle ngaya eThekwini kodwa ke emveni kwalapho ke hayi angikaze ngibe nendlela usuku nosuku ngitholakale izi ngifike ekseni ngihamba ukushona kwelanga. Ikuphi ongafisa umphakathi wase South Africa ukwazi njengoba ivideo iqhubeka ihamba ebekade ivele ngaye ubaba uKhathidi ikuphi ofisa umphakathi wakwaZulu ukwazi ngoba abantu badiniwe mgazi bathi wena uthengise ngensizwa yakwaNdabandaba njengoba usukuveza ukuthi kuwamampunge lokho ikuphi ofisa umphakathi waseSouth Africa ukwazi nje general umphakathi wonke wase South Africa into ebengayicela kuwo kulesi simo bengacela ukuthi wehlise imimoya uma ngabe mhlasimbe kuvela izinto ngabanye abantu noma kuvela izinto ngabantu abathintekayo kulezo zinto kodwa wehlise wona umoya kulezo zinto lezo wehlise umoya bese uyalandela ngempela udaba ukuthi ngempela udaba olwenzekalayo ngoba ngempela ngendlela okwenzakala ngayo lithi iqiniso umfowethu uNdabandaba noma singadibana naye uzokuveza lokho noma engakuveza lokho ngoba naye ngibona ukuthi ngempela leyo nto ayilona iqiniso kodwa into ebhlungu nengiphatha kabi kusebantwini laba ephumela kubo ngoba abantu ngempela ba-entertainer ngendlela ngempela okuyiyona yona kodwa nje yena uNdabandaba siqu sakhe ngiyazi mina ngaphakathi kuyo ukuthi angeke abe nenhliziyo yokuthi ngangibulala futhi uNdabandaba mina ngeke angithengele abantu ngiyakwazi nje lokho ngabe nje ngiyamsukela mangathi mina uNdabandaba ngangithengela abantu ngiyazi mina uNdabandaba ukuthi ngeke angithengele abantu lokhu ndakukhulumile yingoba mhlasimbe ngitshe nemhlasimbe kwesisikhathi ukuthi mhlawumbe indlela abasebenza ngayo just ukuthi mhlasimbe imedia kodwa iyamlimaza omunye umuntu ngoba abanye abantu bayithatha serious ngempela bayithatha serious abanye abantu lento ukuthi ngempela umgazi shuthi umubi ngaleyo ndlela ukuthi uthengisa ngomuntu wakubo ngoba enzela imali noma ngoba enzela ukuphila ngoba umgazi shuthi khona into ayithola kulabantu bokufika inqubeko angiphiki phambi komphakathi wonke wase South Africa into engiyitholayo kulabantu yiholo lwami lokuphela kwenyanga lokuthi njengoba ngithi nginomfana obekade grade eDUT kulonyaka uyafunda wenza iHonors kulonyaka uhulumeni akamfound akukho lapha engisebenza khona ngaphandle kokusebenza la imali engisebenza imali engikhokhela ngayo umfana engihola la imali engilokhu ngayo umfana ukuthi adle esikoleni engiholela umndeni wami imali engihola la yingakho ke inqubeko ethi umuntu mengabe efika izi bayazi abathengi bayazi bonke abantu abafikayo ukuthi if ubeze izi noma ngabe kuthiwa kwenzakalani bafica umgazi yingakho ngaso sonke isikhathi kube ngathi ngiyaprotect abantu bokufika mabengekho emthethweni namanje ngiyasho noma naye ngaba kanjani makukhona abangekho emthethweni kukhona into abayenza wrong engasondela ngimvulela izandla makukhona nje into engekho emthethweni engasondela angasabi mina futhi angabuki mina kabi mina angikho lapho ngicela impela nje umphakathi wonke osemzansi ukuthi ungayicabangi lento mhlasimpe ngendlela esingayo kuba sengathi mina noNdabandaba kukhona ukuthile ayikho into eyimali mfowethu ekhishiwe akulona iqiniso. Uyafisa ukuthi mhlambe engabe inhlanganiswa zinduna engabe inkosi ukuthi nihlangane noKhathidi mhlambe nilixoxele lo daba ukuthi ngempela alukho eqinisweni ngempela luyinto engekho likamampungu uyafisa ukuhlangana naye mhlambe engabe inhlanganiswa amaphoyisa engabe inhlanganiswa induna engabe inhlanganiswa inkosi ngufisa kakhulu umfowethu lokho ngufisa kakhulu nguzamile futhi nguzamile ungibuza lo mbuzo nje ungathi uyazi nguzamile nguzama khona namhlanje ekseni ngoba ngifonele induna yami engaphansi kwayo okumama undunakazi uNdabezitha ophethe ngaphansi kwasemanqeleni esiphambanweni ngafonela yena ngimcela ukuthi bengicela ngoba nakuye bengimfonela ngingasho ukuthi ngiyamangala ngimchazelile futhi naye ukuthi cha angivuli Ndabezitha icala alikho icala engilivulayo kodwa bengicela ukusizakala ngokuthi ngibona nami ngingasaphephile ngendlela engibuka mhlasimpe ngayo ngibona ukuphepha kwami sekuncane kakhulu mangibuka ivideo ngendlela esecurity ngakhona ngase ngimcela ukuthi uma bekungenzeka ebe nendlela yokuthi ngihlanganiswe nomfowethu uNdabandaba sike siyikhulume lento sengathi futhi besingathi masiyikhuluma bese kuphumele ebantwini ukuthi mhlasimpe sesikhulumile noma sesixoxile mina naye ukuthi ngempela lento noma ngathiwa yena ubeyizwile kodwa ke iwalithola iqiniso layo ukuthi ayinalo iqiniso nangempela cha induna ikwenzile lokho yangisa enkosini
cha enkosini angitholanga inkosi yakithi esiphila esilokhu ngaphansi kwayo esiphila ngaphansi kwayo simfice engekho uNdabezitha kodwa bebekhona abomkhandlu ngoba namhlanje kulesithathu kuusuku lokuthi vele beza khona enkantolo yenkosi indlela engifike kwenzekala ngayo unqubeko anginelisekanga indlela abangiphathe ngayo noma indlela engibuke kwenzeka ngakhona uma ngulubeka udaba ukuthi cha angizili ukuzomangala kodwa nginesicelo noma nesifiso benginesifiso sokuthi uma bengingabizelwa umfowethu Ndabandaba ngixoxiswe naye ngiditshaniswe naye ngalodaba ngoba ngilubona lubucayi mina angizili ukuzomangala ngendlela kodwa abangichithe ngayo ukuthi angiyingane emaphoyiseni angiphathekanga kahle namanje futhi angiphathekile kahle ngoba bengiza enkosini yakithi ngoba ngazi ukuthi mina naye senkosini eyodwa kwaMandlakazi uma mhlathimbe behlanganisa njengabantu abasenkosini eyodwa ngodaba olubucayi ngoba lo daba lubucayi uma lithinta igazi izingane zandawonye kufanele ukuthi zihlanganiswe ekhaya inkosi ikwazi ukukhuluma udaba ingenelele ngoba into ezikanjena suke seziwadinga amakhosi vele nazi induna ngoba suke sekuthinteka igazi uma phela ngaze chitheka igazi endaweni yenkosi vele inkosi kuzodingeka naye umfowethu ngoba elwa elumzabalazo ulawona umzabalazo wabahlali basemzansi base South Africa uma ke base South Africa sebezoxabana bodwa akusesilona mfowethu iqiniso sesivala nje mgazi uyayiphika ulala ngomhlane yokuthi awulazi million Nqubeko angiyiphiki ayikho uma ngiyiphika ngiphika into yenzekile kodwa ibe ikhona lena Nqubeko angiyiphiki ayikaze ize yenzeka ayikho ayikaze nje ibe khona Gazi ugeqa amagula singemuke siyabonga isikhathi sakho ukuthi masicinga uyiveze futhi cha yimlo nimcingayo ngiyafisa nami ukubeka olami side siyabonga nje isikhathi sakho siphezona kubonga mina kakhulu bengajabula uma bengaditshaniswa futhi nayo umfowethu Ndabandaba silikhuluma hayi isixabane silikhuluma yebo ngiyabonga